Let me speak about Manipur first, which is that we pray for peace there. When you ask, does it concern the United States? I don't think it's about strategic concerns. I think it's about human concerns. Pa kerki kari Amerika, yo ambasador jangka siapa kari India. Lane utau nong rak khubor napo kari Amerika syari India namar ka jingyi snam kaba amkut syu hadu mentaru hapa ka jela Manipur. Uneu ambasador ha kari Amerika kala pa siapa kari India latip kertang kumutau Eric Garcetti. Uneu ambasador ulapoi hapa kari India jangi hapa ka nang ba Kolkata. Haka jingyi interview batki news kilat pathai khubor wa per cakari India. Uneu ambasador ulah keren direct ningkong du'e ya ka jingjia hapa Manipur. Uneu ambasador ulah keren kumne halor ke jingjia hapa kari Manipur. Uang kumne ningkongan keren shwa halor ke jingjia hapa ka jela Manipur. Ngiduai baka jingsuk jingsan kanwan pai biang hapa ka jela Manipur. Ka jingjia hapa ka jela Manipur kam deka jingkuslai namataki security hendai ka deka jingkuslai namataka longhok manhok jangkiri upat ba. Pimdadan kam bandai utau nong India banyarap ya kajing kajia hapa ka jela Manipur. Hak baki beriu ki kelong kina ki yap tanah da ka jing ya kajia. Kum taka syongsuk syongsan ka deka ba hakmat du'e ka ba ningkang du'e ka bala dan kam kirki menta hapa ka jela Manipur. Kidan sibun ki ba baha hapa North East India bat kum juru ka jing baha kadan sibun hapa North East India. Ulaban rap syusyuru da ka ba uang bang lalong ki bala kloy banyarap lada ki pan jing yarap. Hawa nyitip baha baka jingji hapa ka jela Manipur ka deka kamram jangkari India ban penyua yak syongsuk syongsan hendai nakali jengi lada ki pan jing yarap klempep ngin pai ke jing yarap ang une ambasador. Bat ka message ka ba clear baka ba syai baka ba khadungan ang kalang baka North East India ki jaka ki puta ki breu ki jinglong jingman hapa North East India ki de ki ki baka ri Amerika ka khuslai ba hakmat du'e ang une ambasador jangkari Amerika.